Takže Lukas, to je pre teba video. Takže Lukas, ty to máš asi takéto jak ja skoro. A tuto máš také aplikáciu, takže počkaj. Ty pôjdeš na to, klikneš to, ti ukáže takú čiernu telku, pôjdeš na playko, toto podržíš, toto sa ti musí také zapnúť a už sa ti to načítava. Čakaj, to sa ti dá taká chyba možno dakedy a potom tu máš takéto a daj si svoje, počkaj, ja vám to hneď potom ukážem, lebo musíme zrobiť heslo. Robil som zlé heslo. Potom sa ti to načíta a potom tu máš hry. Hej, a potom môžeš proste, že zapnúť. A teraz pôjdem natočiť práve video, jak hrajem Rivals. Takže pozeraj sa na videa. Yeah, hell yeah!